wanafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya Aminah, ibundanya Abu Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua bernasa mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Adri Jahra, ayo Al-Hafideh. Kencang, semangat. Kafi kasadana, kafi ajadana, kafi semangat. Kita strobek tak apa. Terus. Tapi kayak ada rambutnya. Iya biar enggak, terus tuh mati tuh kan, rusak tuh ayo tuh. Ya jangan tepin aja Pak, ntar rusak lagi error. Jangan, ayo. Jangan duduk di depan pintu. Semangat. Ambillah sapu, ia sihir
Semangat. Kafi Kosodana kafi Wajadana kafi Ikuayaka Fika fanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya terus kotor. Semoga juga bahagia. Terus sekarang lagu untuk ayah. Empat pulang, ayo mulai bareng-bareng. Tuh udah mulai. Minum teman-teman ya. Halo teman-teman, Kakak Restu Anggara. Hai Kak Restu. Halo Kak Restu Anggara, apa kabar ya? Salam kenal Kak Restu ya. Kakak Darin dan Adara, bagusnya rumahnya Kak. Amin Kakak ya. Ya, rumahnya bagus katanya, kata Kakak Darin. Amin Kakak ya, yang penting nyaman Kakak ya, kata apa ya namanya, kita syukuri aja Kakak ya. Masya Allah ya. Salam kenal Kakak Darin dan Adara. Bang Restu Anggara, Bang main game enggak? Enggak Bang Restu, kita nggak main game. Paling mainnya nonton film doang di Netflix sama YouTube Bang ya. Bang Restu Anggara, Bang kelas berapa? Jadi Jahra kelas? Hah? Belum sekolah kan Nahla ya, kan Nahla kakak Jadi Jahra belum sekolah Bang Restu ya. Kalau emponya kakak Nahla sudah sekolah. 2A. Kelas 2A ya Bang Restu ya. Ayo lanjut teman-teman ya. Teman-teman terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like-like dan sudah subscribe. Masya Allah, barakallah teman-teman semua ya. Sekarang Dede Jahra akan menyanyikan untuk sang ayah. Apa namanya Dek? Empat pulang ya, makan Nahla ya. 1, 2 mulai. Hanya ada satu cinta di dunia, memberi aku rasa bahagia. Ku namamu ayah, seandainya waktu tak akan berupa. Jika ingin menjadi dewasa, bukan sabar berdoa. Aku cinta, ku sebut namamu ayah. Ayah, engkaulah pulang, engkau dan sayang untuk seseorang. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Ayah, kaulah cinta di dunia. Kaulah cinta pertama di dunia. Iya, Masya Allah ya. Kakak ULR Stasiven. Hai, what your name? What's your name? My Bahasa name. Inggris. Ya, bahasa Inggris orang Malaysia ini, kakak Malaysia. My name is Dede Zahra Kak Siven. My name is Kakak Nahla ya. Kakak Nahla is my apa kalau kakak tuh my sister ya. My sister. I am from Malaysia. Okay, thank you. Nice to meet you, Kakak Ultra Seven. Iya. Kakak Aziza manis. Bagus banget suaranya. Wah, bagus suaranya Kakak Dede tuh katanya. Idon. Katanya bagus tuh Kakak Aziza, suaranya bagus.
Kakak Riki Zulkarnain, pintar ya, pintarnya, amin. Kakak Riki ya, salam kenal teman-teman semua ya. Salam kenal dari kami semua. Iya. Sekarang kita bacaan sholat teman-teman, baca doa iftitah yuk bareng-bareng yuk. Jadi kakak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku subhana rabbiyal azimi 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 sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sekarang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya. Bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, bacaan sholat. Iya, teman-teman selamat bergabung ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bacaan Aqidatul Mujmalah teman-teman. Babangdu bareng-bareng yuk. Bikin Ayo. udah ya? Babangdu belum. Bikin anumai. Ayo, babangdu belum. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya. Wa ba'du alhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani mana wa bil qabati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe teman-teman ya. Sekarang giliran Dede Zahra teman-teman murojaah surah An-Naba sampai surah Al-Fatihah, entah nanti kapan lagi, dan surah Al-Humazah teman-teman ya. Iya, ayo teman-teman ya. Sekarang Dede Zahra teman-teman ambil anunya mana Dek? Al-Qurannya Dek, sama ikronnya sama jilidnya. Iya garuk. Ayo sini, ambil ya.
Ambil deh. Mau di mana? Di sini apa di sini? Ngajinya? Sini aja ya, ambil sambil. Ambil peran cepet. Sini deh. Iya. Ini berat banget. Kak ambil lagi minum yang warna pink gelasnya. Ambil lagi flu. Aku udah ketularan dari Zahra kalau punya berdua bareng-bareng. Ambilin kalau yang pink. Isiin air ya. Wah. Ini mic-nya Kak. Gatel. Gerah nih teman-teman. Gatel. Oke. Nih, gue yang gatel nih. Tadi kalau tadi udah nyampe padahal ya, Dek. Iya, ya udah nyampe padahal ya. Mau minum Kak? Udah Kak. Emang? Tadi pagi nyampe dari Zahra. Saya emang enggak. Nyampe ntar pagi Kak ya. Ini teman-teman ya, Nyai Idon alias dari Zahra. Mau baca surah An-Naba dulu atau Iqra dulu? Pakai HP. HP An-Nabanya. Bantal dulu, bantal tuh, gantaan. Enggak. Hah? Mau bantal. Lah teman-teman gitu. Teman-teman, Sekarang kalian yang sayangnya masih belum sekolah, tapi bisa belajar ngaji, sehat, pintar sekali menabung untuk kembali. Supaya belajar. amin ya Allah, amin. Teman-teman ya yang mau ikutan silakan teman-teman. Silakan yang mau ikutan teman-teman ya, kita baca bareng-bareng yuk surah An-Naba bersama Dede Zahra alias Nyai Idon. Teman-teman ya. Nyai Idon. Nih, Ayo auzubillah. ini. Mana? Nyai Idon dut nih. Nyai Idon. Mana nih? Nih An-Naba nih. Ayo mulai teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya man ya him amma yatasaalun anin nabayil azim azim fihi mukhtalifan kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'al alami hadha wajibal فخلقناكم أزواجا فجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا أنزلنا بما مسيا بما أنسجدا نخبز به حبا ونباتا وجنات Alfafa. Ada? Alfafa inna yawma fahika namikata yawma yung fahisayifata tu afwaja wafatihatis sama fakanas abuaba wasirati jibal fakanas abah inda janna makanas nasoda ittogin ma'abah habisina fi'a ahqata hayaluna fiha Bardau. Saba ya hamimah wasaqqa yasa'al faqqa inam kanu ayajuna Naisaba tuzabu biayanya kezaba Wa kulla Kulasain asayna kita lah Hasuku fanajidakum ila azabah Hinai merakana fasahada Ika anabaka basabaka Sumihaka Asma'una fiha akwa kezaba Asa amil wabikata misabah Habis sama wali mabaina ma ya yamikuna min ghadaba kama yaqulu Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa La yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala. Itulah Qurannya. Haqqa man ja'a saya abima baina danakum azabang ghaiba yang rumah bakal masyarakat kalau coba. Iya teman-teman ya, Dede Zahra sudah baca surah An-Naba. Sudah teman-teman, alhamdulillah. Gampang. Gatal, ganti ini kotor kali makanannya enggak?
Mukanya bersihin kenanya. Tadi udah nyampo tadi, udah nyampo. Kenapa gatel? Bu dokter. Wah, Masa ada Bu Dokter? ada Bu dokter teman-teman nih, Bu teman-teman. Ustazah? Iya nih teman-teman. Masa ada Bu Dokter? Wah. Ustazah sih? Ada Bu dokter Bu Ustazah sih. Harusnya Harusnya Bu. Bu Dokter biasa. Orang dokter biasa harusnya. Iya, masya Allah teman-teman ya. Karena lah mau jadi Itu dokter. buat pergi Iya. ke pawai. Ke pawai teman-teman ya. Baju dokter. Baju dokter ya. Iya, oke teman-teman ya. Abi, Kita lanjut teman-teman. kata kakak kan rahasia nggak bisa ngomong L. Emang? Iya. Waduh, kok sama kayak Ngomong L. ngomong L. gitu. Ngomong kakak. Nala. Gitu. Emang kalau buat R nggak bisa. Nggak bisa. Emang? Astagfirullahaladzim. Iya teman-teman. Cita-citanya mau jadi apa? Iya teman-teman, cita-cita menjadi apa teman-teman? Nah, kenalan teman-teman tuh. Teman-teman, sekarang kita baca. Ya. Teman-teman. Teman-teman. Ayo kita baca surah Al-Fatihah teman-teman ya. Yang bareng-bareng yuk. Iya cantik banget, masya Allah. Ya, Kalau saya udah Bismillah. susah, saya mau susah. Iya boleh. Kalau saya udah SD, saya mau kayak gitu. Iya, oke. Tapi itu nggak usah dibeli kan masih Iya, ada. masih itu ada. punya kakak. Iya. Entar kakak SMA, saya SD. Iya. Ayo, bareng-bareng teman-teman ya. Surah Al-Fatihah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, masya Allah. Terus surah An-Nas teman-teman ya. Waduh, mana isinya? Surah An-Nas teman-teman. Buat periksa. Periksa. Iya, buat periksa Kak ya. isi, Kak. Isi. Teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah tiap-tiap layar, sudah like-like teman-teman ya. Barakallahu teman-teman. Lanjut teman-teman, baca surah An-Nas teman-teman ya, tidak jahra ya. Bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran sudah bila kami hai maka kami saya kasih karena saya kami saya nafas upada min saya tidak Ya, terus. Bismillah. Ini nyaman. Ini nyaman. Nih, tuh enak. Nah, empuk kan? Nah, qul ayo alif mas. Bismillah ada. Alif mas ada alif mas. Qul huwallahu ahad itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abil lahab yuwat ma'akna muma'u wa ma'kasab yasana mzatahab amatahab bijidiha hadum mimmasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja anasuri wafat aitan nazaduna fi dinillah wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum abiduna ma a'budu ana abidun ma abadtum antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mau sekolah gitu.
Ya, terus. Inna amin. Ya Allah. Inna a'tainaka kausar saya abdikan inna sanya kau abata. Iya, bagus. Dokter Terus. pura-pura itu. Bagus. Oh, udah gede tuh. Beneran. Beneran amin ya Allah, amin. Doa ya. Oh, udah SMA. SMA, iya. Ntar kakak Iya. kalau udah 10 tahun Iya. SMA, Hmm. saya SD. Iya. Ntar baju dokter Mm-mm. itu bos saya. Iya, ya. Mm-mm. Kakak udah kekecilan. Nih, kalau sekolah tingkatannya nih pun TK nih deh. Dengar Abi. TK dulu, SD, SMP, baru SMA, kuliah. Tuh, gitu. Ulang coba TK, TK, terus SD, SD, terus SMP, SMP, SMA, kuliah. Tuh, baru profesi itu udah jadi dokter, bisa jadi polisi, jadi TNI, jadi menteri, jadi orang pawai, hah? Pemadam kebakaran. Iya, bisa ya. Itu nanti kejuruan jadinya ya, profesi ya. Pengusaha ya. Bisa. Lanjut teman-teman ya. Dah, naon. Lanjut teman-teman, ina atau ina ayo. Begal. Sama-sama mak. Iya, ayo teman-teman ya. Lihat dulu teman-teman nih, Pak Idon teman-teman nih. Nih, Pak Idon. ada ininya. Iya, ada apanya tuh? Isi. Ya kenceng ngomongnya, teman-teman. Teman-teman. Iya, Nih, lihat. ya lihat. Ini buat Buat tes dulu. Iya. Terus, terus ini buat suntik. mm, Ini Terus? buat pasien. pasien, terus, Terus ini catatan. catatan, terus apa lagi? Papua digambar itu ya. Iya. Teman-teman Oke. mau jadi apa? Buat teman-teman, ditanya tuh sama Kak Nahla mau jadi apa Saya kan teman-teman? udah nanya. Nanya lagi nggak apa-apa, bagi Itu yang kan belum tahu. cita-cita. Iya, cita-cita ya teman-teman ya. Bagus. Mau jadi apa Mau teman? jadi apa teman-teman? Saya Spiderman, Iron Man. Kan Jadi cewek dokter. nggak cari Spiderman. Iya, Kan iya. Spiderman buat cowok. Oh gitu, iya. Jadi dokter aja ya. Cewek sukanya teman-teman. Barbie. Barbie. Mau kerja dulu ya teman-teman. Iya, ada pasien ya, Poidon ya, dokter ya. Ya udah ntar nyampo lagi besok dah. Oh dia udah nyampe padahal ya, kok gatel ya? Iya teman-teman ya. Kaptep lah teman-teman, belajar semangat teman-teman ya. Ayo, Ina bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ina. Inna Banyak kutu. masa kutu, nggak ada kutu kita mah. Ayo ganti kerudung kali, ganti ya, ganti kerudungnya, ganti, buka, coba buka. Berganti Mi, kok gatel mau dia Mi apa Mi? Ini nyampe padahal ya. Coba ganti kerudung, ganti. Yang mana pakai kali coba. Tadi nyampe sama besi banget. Ya teman-teman ya, maaf teman-teman, ada iklan teman-teman. Cepet sini deh. Halo. Jatuh HP ambil. Nih, Tuh. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Perkenalkan, Makan. saya Dokter Nahla. Saya dokter Nahla. Iya, siap menyuntik Anda semua. Hah? Siap menyuntik Anda semua. Nih, bagi yang suka jajan, disuntik ya. Hah? Ya, Apa? bagi yang suka jajan es disuntik. Yang suka minum es ntar disuntik Iya. sama dokter Nahla. Iya. Nah, teman-teman, lanjut teman-teman ya. Cicak di tempat.
Hitam. Iya. Di kamar kan ada cicak kecil, habis itu Terus? hitam. Hitam. Tapi Buyang. itu takut jatuh, geli. Geli. Iya dok. Hmm. Dia ada Cicak di situ, hitam. Dok. Diam aja, Emang begitu. Oke teman-teman, bilang teman-teman, kita teman-teman. lanjutin ya Lanjutin ya. ngajinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Wasail rabbika wanha. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazaikal ladzi yad'u yatim. Ayahuddu ala ta'amil miskin. Fa'il musayin. Alladzina ma'alim sa'unazina mi'la'unama'un. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, fikashin ila film mirata sita yang say. Faya berdoa labet. Allazi atama min joya mau min kaus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta kaifa fa'abuka biasa biasa nadaka dalam fitati. Asa intaya nababitamihim bija. Hatim min sejak fayalahum kasimakul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alai jamama tada Asana makada Alai madana fiata mama Jaga mentuma Tahu himakada tu hati tata ya sudah Nah sama Ya madimu badada Iya. Abi ini buat apa? Astagfirullahaladzim. Masih layar. Sekarang teman-teman alhamdulillah bilang. Ini Teman-teman. Ini Iya. Itu volume kecilin volume. Ini Itu matiin layar. Teman-teman alhamdulillah tuh. Teman-teman Teman-teman ya sudah selesai murojaahnya. Wajaahnya sekarang Sekarang. kita baca Iko 3 halaman 25. Teman-teman jangan lupa Teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga tap-tap dan juga menyimak. Dan Iya. saya jadi pasien. pasien. Oh ya, sana. Selanjutnya, Iya. Selanjutnya. Iya, lanjutnya tutut. Bismillah. Ayo saya mulai. ceritanya pura-pura sakit Ya. perut. Pura-pura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dokternya kakak. Iya. Nih, Bu Dokter nih, kaki saya tuh Bu Dokter tuh obatin tuh pada pecah-pecah. Lihat tuh Bu Dokter tuh nih tuh. Ayo mulai, nih. Wa iza sa'alaka ibadi layusuf Suhu dulu ya, suhu. wa a 344. Ya masih ya. wa Wa aku. kuhu Iya. nasya Hu. hutahuma Iya. wa qaku lahu banina Iya. limaza khalaqu kafa bina hasibina Iya. hazihi bido atuna Iya. wa sulasa wa uba'a kau tako sahu Samu.
Kak. Membacanya boleh berputus-putus. Ini asal benar walau pelan. Iya, lagi ini lanjut. Qala man nahakuma iba sahumai Yuri iyuri ya huma ya sholataka ala syakilatihi. Masya Allah, bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai lancar. Ayo. Wa iza sa'alaka ibadi layusufu wa akhuhu ya. Nasiyahu tahu ma Ya. wa khalaqu banina au nimaza khalaqu kafabina hasibina hazihi bido'atuna wasulasa wauba'a qau taqasamu bima kasabu mata'oka. Terus membacanya boleh berputus-putus asal benar benar walau pelan. Iya. Qala man nahakuma ibasahuma Liyuri ya huma ya. sholataka ala syakilatihi. Masya Allah, bagus. Lagi Bang Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Yang masih 4. Ya bilang teman-teman gitu. Pas banget. Pas banget apa? Kan nomor saya masih 4, ini 4. Oh iya. Teman-teman bilang. Ntar kalau udah 8 umur kakak. Iya, berkakalah lah ya. Teman-teman bilang. Teman-teman jangan lupa. Teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga tap-tap aja dan juga menyimak. Iya, biar makin Ayo seru. kita lanjut ya. Iya, lanjut ke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo perhatikan, fokus ya, perhatikan. Mana ini? Nah, itu. Dengarkan ya, Bi ya, ikutin. Wa idza sa'alaka ibadi Wa iza sa'alaka ibadi la Yusufu wa akhuhu la Yusufu wa akuhu nasiya hutahuma nasiyahu tahuna
wa qaqulahu banina. Aruni madza khalaqu. Auni maza khalaqu. Kafa bina hasibina. Kafa bina hasibina. Hadhihi bida'atuna. Hazihi bida'atuna. Wa thulasa wa ruba'a. Wa sulasa wa ruba'a. Qalu, ayo perhatikan. Qalu taqasamu. Qau taqasamu. Lagi biar ingat. Qau Qalu. taqasamu. Iya, bagus. Bima kasabu ma taraka. Bima kasabu mataka. Terus membacanya boleh berputus-putus. berputus-putus Asal benar walau pelan. pelan. Iya. Qala manahakuma. Qala manahakuma. Libasahuma liyuriyahuma. Ibasahuma Yuk. Huma. Bagus. Sholataka. Sholataka Ala syakilatihi. ala syakilatihi. Iya, Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ikonnya. Sekarang kita baca dari 2 metode masjid kuning. Iya, teman-teman ya. Dua. Nih, Iya. 2 nih guys. Nih, ini 2. Wah, iya. Jilid 2 teman-teman ya. Kita kan tidak jarang mau selesai jilid 2-nya nih. Berapa lama lagi Pak Dek? Hitung. Hitung. Udah ambil saya Ya. jilidnya hijau. 3 hijau. Kakak jilidnya Kakak jilidnya Wah, 3 lagi. 3 lembar lagi teman-teman bilang. 3 lembar lagi. Tenang, saya masih ini. Oh iya, ini udah coba sekali, coba kalau lancar pindah. Coba tes. Sekali. Iya, kali kalau lancar pindah ke sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Iya. Ayo. Ahadan. Terus Apa lagi sekali? ini sekali tes tuang. Segini. Terus ke bawah. Iya, tes bener nggak bacaannya? Kalau bener pindah. Ahadin. Iya. Ahadun. Iya. Jasadan. Iya. Jasadin. Iya. Jasadun. Iya. Amalan. Amalun. Amalin. Iya, terus nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terus lupa wajar. Amalun. Malakan. Hmm. Malakin. Hmm. Malakun. Hmm. Ohiman. Hmm. Ohimin. Hmm. Ohimun. Hmm. Nahan. Nahain. Hmm. Nahaun. Hmm. Salama. Salamin. Salamun. Hmm.
Hatobar. Hmm. Hatobin. Hmm. Hatobun. Pinter, pindah ini. Yeay, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ya. Hmm. Tos. Iya. Ya, mulai. Bismillah. Malakun. Falakun. Hasanun. Jasadun. Syakarun. Harasun. Maradun. Ahadun. Ajun. Samanun. Samanun. Nahawan. Kutubun. Kutu. Iya, kutubun. Terus. Terus nih. Nafaun. Laibun. Humurun. Apa? Jelas? Humurun. Iya. Sahaun. Ini belum. Enggak apa-apa. Jabalun. Wajirun. Syafakun. Sahaun. Basirun. Suhufun. Basyarun. Osidun. Arifun. Iya, pindah. Yeay, coba tes. Iya, nah coba tes ini. Iya. Dua lagi. Wah. Aduh. Dua lagi. Yes. Ya. Sini. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sisa 2 lagi. Iya, ayo. Ayo nih. Tes, ayo. Nafaun. Nahaun. Basyaun. Terus? Tersalah. Iya. Capek. Hah? Capek. Sadaqallahul azim. Lain ya. Teman-teman, ya sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya punya 8 tahun, sudah sekolah kelas 2A. Orangnya soleha, pintar, suka rajin, menabung, suka sombong, suka belajar. Kakak Minjem. Kasih minjem, ayo. Iya itu. Bagi minjem dulu, kakak ngaji dulu ngaji. Iya, apa-apa ngaji doang. Ayo. Gantian. Kasih mic-nya, Kak. Kasih mic-nya. Kalau kakak udah. Kasih mic-nya. Dia mah gombrol, Kak. Ya, teman-teman, sekarang akan teman-teman ya. Ayo, tolong. Kita akan pakai lagi. Kalau udah rekam lagi, ntar rekam lagi. Apa? Kita rekam lagi sebelum tutup. Teman-teman ya, sekarang jangan akan teman. Najiat, oke, najiat dulu teman-teman ya. Semangat. Mana ada beli baju mama, baju ke dokter. Ya. Teman-teman, bareng-bareng yuk. Nah, ayat tumpah tuh kan kaki. Yuk. Kalau marah-marah, kalau berebut itu ntar buang aja bajunya. Jangan berebut, bareng-bareng. Ayo, mulai. Najiat teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe teman-teman ya, biar semangat ya. Ayo mulai yang najiat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah Iza kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Fara'ahu al-ayatal kubra fakazzaba wa asa thumma adbara yas'a wa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqazahu nakala al-agrati wal-ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha antu masyadu khalqan min sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بيد سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة عليكم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت عشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وكشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وإلى ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakabakala bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Iya, Masya Allah. Terus Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna bi yaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mutadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasallu jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrar lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im ala araiki yanzurun tarufu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin maktum kitamuhum mix wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhum min tasnim ayna yasbu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursila alaihim hafizin fa yawma allazina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hasubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah ya. Ambil surah Al-Insyiqaq nih teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق واليوم والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, Masya Allah teman-teman. Nanti surah Al-Buruj teman-teman, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum la ma yafaluna bil mu'minin nashhud wa ma naqamu minkum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu a'lamu wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhita bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah At-Tariq teman-teman, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was sama'i zatir raj wal ardi zatis sada innahu ala qaulun fasal wa ma huwa bil hazal innahum yaqidu kaida wa aqidu kaida famahhidil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, Masya Allah. Lanjut teman-teman ya, surah Al-A'la teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa zakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wal
akhirati wal akhiratu khairu wa abqa. inna hadza lafi suhufil ula ula. suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Wasiyah teman-teman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin Yauma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aniyah. Sadaqallahul azim. Teman-teman bilang Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai murojaahnya. murojaahnya. Sekarang giliran baca. Giliran baca Iqra. Oh, halaman berapa kemarin? Hah? Halaman berapa? Ini pindah ya? Pindah ya? Oh iya. Saya? Kalau talas dikupas nggak usah dikupas ya. Dikukus, nggak usah dikupas, nggak usah, dicuci doang. Sendiri ya. Dicuci juga bisa, dikupas juga bisa, bagus, malah enak, tinggal caplok. Bebas. Kalau dikupas enak nggak caplok, kukus. Kalau mau cuci juga bisa cuci. Emang dia lendir. Ini Iya, ini ya. Bagaimana? Ini ya, lahunna ya. Ini ya. Behitung berapa lagi kan? Behitung kan. Satu, dua, berapa? Berapa? satu, dua, tiga, empat, lima. Ih, lima lagi, ayo mat. Bantap, bantap. Teman-teman, kalau 6 teman-teman ya, halaman 23 teman-teman aja bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahunna ya. Ayo, itu baca ya itu. Cara mewakafkannya adalah suara nun ditekan dan ditahan dua harokat. Contohnya, misalin ini ada wakof berhenti nih ya. Terus jadinya kan ini harusnya lahunna gitu kan, ya kan? Karena wakof, karena berhenti, maka suaranya menjadi hun doang. Jadi hun doang dan ditekan. Hun. Tuh, ditekan dan ditahan dua harokat. Dua harokat itu dua ketukan. Lahun. Itu ya. Jadi nanya hilang. Jadi cuma ditekan doang, ditahan doang. Kalau wakofnya ada tasdidnya, ya. Ya, seperti itu. Misalin nih. Mana yang ada tasdid nih. Zon. Tuh, nanya hilang jadinya. Zon ditekan. Tekan, ditahan dua harokat panjangnya. Ya. Paham? Coba tes. Ini dulu sama. Kalau ini kan panjang, kapan terus nggak wakof. Kalau berhenti nih, contohnya berhenti wakof nih, baru lahun, tuh wakof ada polanya, tandanya tuh, ya. Batasin dulu, ayo. Lahun. Iya, lebih tekan lagi, gitu, lahun, ya. Ayo. Lahun. Iya, biar jelas suaranya. Ya, terus hunna. Hunna libasul lakum.
antum libasul lahum. Ya. Terus Alimau annakum lanjut terus. Bawahnya langsung. ya kuntum taktanuna Ifa. fusakum Ya. fa in Ingat? lam yusib ha wabilun fatol. Iya, fautol. Bentuk wakaf tuh, fautol. Wabilung fautol. Gitu. Wabilun fatol. Terus sama Kama yaku mulazi yatakob batu husyai enak itu mie, di asam mie. Kenapa itu campurannya? Campur punya. Iya. Iya kalau ada asam enak campur. Mas Iya gitu. Syaitanu minal mas. Gitu. Lagi syaitanu syaitanu minal mas. iya gitu. Wama ayo. Wa ma lahum bihi Min min Hmm. Min ilm min ilm 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 iya gitu min ilm. Terus iyat tabi una illazon illazon. iya. Terus Faqala iklab itu ada mimnya tuh mimnya nun masbut tuh ba iklab. Faqala uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Ya. Terus kulillah Kulillahumma malikal mulk til tutil mul mulka man tasya. iya. Terus Ida Iza kodo rong fa inna maya ku ulu la ku lahu lahu kun fa fayakun. fayakun. Iya lagi. Dulu apa dulu? Apa dulu? Kakak lagi. Iya ya. Bismillah. Kakak lagi. Kakak lagi ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
Hmm. Ini dulu nih. Tuh. Lahun. Lahun. Gitu. Lahun. Nah, gitu. Terus. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Punya pendek. Lahun. Punya pendek, Kak. Libasul lahun. Itu. Libasul libasul lahun. punya pendek. Lahun. Itu. Annya panjang annya. Lahun. Gitu. Lahun. Ayo. Lahun. Terus. Alimallahu annakum Terus. kuntum Au. anfusakum Ya. fa'in Fa'ilam fa'ilam yusib ha bil wa ha yusibha ha wa fa'ilam yusibha wa bilun qatal fa'ilam biha yusib ha wa bilung fatal ya kama yakumul ziyata batuhus batuhus syaitanu minal mas terus wa ma lahum bihi min terus tuh nyamuk min ilm min ilm ilm ya terus iyat tabi'una illaz illazon. ya bagus terus jelek ya sama kayak telon kayak baby cream Furmin terus faqala faqala am biuni bias ma iha ulain iin apa bunyi kak dek ambilin dek tum mama ambilin dek sodikin ini HP WA terus kulillah mamalika itu bunyi gunung gitu terus ngapa kamu gitu til ilmuka
Tasya'u. Terus. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Fayakun. Iya, bareng Abi ya, perhatikan, dengarkan Abi ya. Dulu. Minum. Abi tuh sama nih pilek Abi nih, pilek Abi. Kayaknya ketularan siapa tahu, Abi nggak tahu sih ini ketularan siapa. Tiba-tiba aja pilek Abi. Saya. Ya, udah belum? Dipilek Abi, obatnya udah habis lagi. Kan minum obat apa ya? Obatnya habis. Ya, bareng Abi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mewakafkannya adalah suara hun ditekan dan ditahan 2 harokat. Jadi suaranya tuh ditekan ini. Ditekan, ditahan 2 harokat. Ditekan, ditahan. Lahun. Ayo. Lahun. Gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayo. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu bagus. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimau, ayo. Alimallahu annakum. Terus langsung enggak? Ulang. Nih, dengarkan Nabi, dengarkan, makanya fokus. Lihat, perhatikan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Saya nggak tahu dari sini. Nah, iya dari sini ke sini langsung anfusakum. Ayo sini. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Iya, makanya perhatikan ya. Ayo lanjut ya. Ambil pilek. Fa illam yusibha wabilun fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Iya, perhatikan. Kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Perhatikan. Kama yaqumul ladzi kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illa dhann. Ayo.
Iyat iyat tabi una illa zon. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Perhatikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka kaman tasha'. Ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Iya, sudah tutup ya. Sadaqallahul azim. Teman-teman ya, alhamdulillah telah selesai karena halah baca Iqra'nya. Sekarang kita tutup teman-teman ya, udah jam 8. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Lagi pilak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ya rabbi hablana minas shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Bihamdi rabbika min kulli amrin salamun ya kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka wa Sallallahu ala Muhammad. Tapi enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Ambil lagi pilek aja. Rabbi hablana minas shalihat. Rabbi hablana minas shalihat. Iya. Rabbi hablana minas shalihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, ya teman-teman ya, mohon maaf teman-teman, suara saya agak bindeng teman-teman, lagi meler teman-teman ya, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, sudah subscribe, sudah like, sudah tap layar, sudah share teman-teman ya, masya Allah, sudah komen. Untuk diri teman-teman yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.